Githai lakai ke Iran gila pelem jam ya githai ke India da aku lenot aku jinya kun ke belalong mentak sengi HJN Stadium Shillong jong kalempung Women's Tri Nation Tournament la sakilang igi hek soka na do usubun ba pastun tensong Presiden Kemikira Football Association ba Hamletson Dolling Director of Sport di Shira nologi weipat kiba ai khulai kini kai bro al yang shua ban sedang kejinya kun la pan kubrom ro ia angut kini kai na kan ke jela bikin top ya ka Bonifilia Shulai berka Alicia lengdo kiba syajid ha kan ke kan hun ya ka jong kari India ya ka kul banengkong ke Iran la tab dekat sera didar ha ka 100 minit bat hadin sa 10 minit kala penbut biang sakwe ke kur walakin India ka sya rem ha kan ke jina kai henrei ka thai la kai ke India ka sang jita bas faroi kala penpau kijingkemen ban ya kai hasilong nama bagi pajba kejuan ban ai kijing Christian Sirhem.